Mama wakwaba wofre me adwoa searching mesrew na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo nana ya okase oye Akontobra hene na nane ekase utumi so nya kra obesu eti said the elimina his excellency na adon kwakufuado esi omo fishing harbor emu omo wie ne na nane kasa na osu no osifimbre tintin yen say central region so there swing region ye nso anten ne ba ye to aba ma party bia ye pe but titru na NDC and sometimes omo win ne wo almost there NDC sre common harbor mo ntumi say his excellency anado gagai adwempa hene bai waba ma omo harbor Akontobra hini so sad on so esu a o kire say his excellency ebe president no promise say oba one district one factory no he say on onim district ni bia aka but on day when your rice factory mono chia or started from scratch we see rice processing factory na enye nanado enye your friend say Akontobra nko a factories are his excellency more than 100 president we yes yempe ne yekofa hona enkokon kitenkete na enkokobun nkitenkete honeymoon teachers omo aka che papa ise papa uba alawa ne yesro wa aka che mu wa pinpoint a che mu so ntimi ntua oya president okasa alawa ntimi ntua otwa nurses na teachers dim nkohia ne se oba onye bibi mfa mo salary na mo alawa ho oso no no Jubilee House no nyon na nado nete ho ena sisi Ghana nso ejadem so mampenda da mahama so oba nso na afi na okọ hwe nkratem bibia yo ka ansa na obebu amambu he papa wana afro o be den sike ni wontina ba bi na adede omo adi na omo ankasa ndi omo fanyo omo no omo nko sike ni ho nso NDC fu adi abre we to anyampia na we to anyampia we to anyampia na we to anyampia mana ohini esu for than another ase Ekunfi juice factory Ekunfi factory e produce juice tomato processing factory edweso ye wo tissue factory wo ho kumawu machine resource center e wo ho gomwa potato e processing factory tomato factory factories are his excellency is in factories ketwa enso mahama NDC fo ode me no kase o de mesra o NDC na o hwe me memfa bufu ntie me wan kasa bisa communicators no bisa NDC for so mention one factory pe awmo asi youth na na yesro yesi ependwuma ye wo ye ahio ye nyadwuma enyo factory no anya be fe nipa bi akwakogo e reduce unemployment so Ghana force ye mpe adan yo mampenda da ma ha membra you can't think for you can't think madness na ya Ghana no yes ye pese ye yie no oh yenti ensem ohene e de etuya niamanti anam soma ya to abama wo no se e ka Akontobra nko a na se anya Ghana mara na e hye yen ya anka ye basra sa anka kotem ni biom ka ho utwa we anka ko biom because President Ebedi Akonya no ka say one district one factory obeye yenyina na yesi apini we yemu se we de beda yeye me de minim district bia mu asem na me kasi me bo say Akontobra hene me say na nado adi ne bo hye so ama Akontobra me one district one factory se si ameka say rice factory no ene ye beko ho ya enya say ye kan wo ya no keke ne nsa no adwuma ni bi no ya nomkoda ombe hu se akoi wankase kwasia nanso wadi atempa o omonkase be hu so mu na sebesebio aboa ne subane bia oto osihase ya na tota ya pau ebo nam ne hu no watwene ko no ko heba bia ebo ne fa instead of saying kaboa kata ya abo na eso otum unya to ya pau no to na hosia no he o he arekodi na efa wona bo na efa ne kon ho obesi wagimi saa pau no da fomtim ebi na ene kwasefo no pau no da ho afo bense ne ho adwo
na ne kwasie na gidi dan ana hia okwa awu gudi dia so me taja mu so mu na salai no mu diso baby aba first one be fara hono mu na be diso nti se usu fidi ahwewa edi ubetuma yi ahwewa be 5 na 10 usu fidi na eyinu a no magina no mko machi eyinu no because of say omu na fidi na yi leader na esen ko mu san omu ti no mu bian ko no ma twatena no mko machi no masamba to omu try ya no foforo asan ko yi no to di sunsun unu omu kwan so yo so ye brada da sunsun fidi ni sa ubi yumu na sana de achi ebi ni kere Japan ni supporters oma esa hwea Canada Japan ni supporters ni ya na busia no oma esa mwa ahweawa baby a leader edin ni be kire no mule no mu na de mo na kire o agi so mu na akọ no ma esa piti ni abom mawu ansa no ma sa o machi na ni mera mhwenu o ebi ni jimi abojimi Kennedy me promise o se men kasa wo me ma no ntia wo bi mu da our grass post stadium but now eja wo sumechia wo now me kasa tia wo every day every night every morning and every afternoon I'm about life because ma hu se umu hu me nsume ka kire o se nsume dana se de wo tie ni bia na obi a wiase ni panyina what no power say we so ma hu no ene ke ni Japan ani wiase ni panyina obi a hwene ntimi na no wo yi witini pa enye no wase Maria makobodi so na ku jebi dankwa now I beginning to suspect now I'm no ka say jebi dankwa wo no wo campaign manager ama e confirm mo ye me hu say wo na ku no na I beginning to suspect say boy ni wo no man no woni hu bi so how word no use ye na ye me am ko kun am ya gi me page but now me trust din say ye wo ye no me hu say papa ni wo no say ye sexy dondom so bo din no enye wa say wo na ku je bi dan kwa enye wa nyame na meka wa campaign manager Maria Makobodu wa confirm say wo na ku no o body Kevin Taylor wa confirm say wo na ku no sexy dondom a confirm say wo na ku no enne ade a wo ne wo nua na ye no me hu say de o mu kan eno kribi wo baabi because enye na ga menim say wo ne wajita afo no memory na e lisi nipa dwene mu no momo de na ekota first of all wo ye campaign na ye be flag bellership na ye be yi no wo catch the Ghana for say ba o me ba party mu nchai e de na wa ye dem party no e mo abempo na na say djuma ben wa bie afa nipa according to you e wo say ko to oba e de man so medina o me lead MPP ye wo kare na aka wo gina nipa dom na anim e kan e kire Ghana for ye wa me ba cho wo nua jimifo no wo nua kwasampani no adwuma ben na wa ye ma MPP ne bantemafo wan wo so wajimi wan wo sa fe de wangasa wajimi mesi wonu mu nsem waka no ayesa boa pitie wonu mu nsem waka no wonu wajita afra ayesa boa ahweawa mena me kakira wonu wajita afra no ma yesa aboa hwea na nkente saa esi den ana wo so obi ba party no mu nche ye ba cha wo nua jimifo no ene ba wo mianwa ne ba party no mu nkane wo nua jimifo no raf no ene ba wo mia hwan na party no enye mfaso afri me so hwan o mienu compare akwesi me chiawo ende no krepa wonni mienu hwan ba wo mia ba ye no party no mu no
since oba mu a oyi ne ho anim say one enie no oman Ghana enye Ghana nko oman Ghana no enye 1 person or 2 person the whole Ghana ni na no mfa so enye oba omia so no unu ejimifo no ye nye bi wono so da because as a lawyer I was your friend who said lawyer Ralph was a lawyer jimifo na utimi ko na bonten party na wo pese ye nto awama as a MP no party ni leadership na no wo say condemn wo mudi obatam any chance bia sa kwase ampani no sa lawyer no Ralph no benya gine be ya no he's talking against Baumia any seconds bia obenya each bia obenya gine bia no odi Baumia tem or attack Baumia straightforward. So now yen to abamau na be MP na wako parliament asane president na anase the leader of the party now no lead the party ne asset tema obeho no wasane na ko fight ako criticize no all the time o modern mu here the NDC for enye yomde se enye damwa ale party na yo no busia for dia unu abusia ana party ye yemamu ene ko enkwasasema unu supporters mesi mekoso aka first no na me supporters no nko aso but now ma hu say wona udi sananim de obeka na obekom